اوكي شغال الجو بس الكاميرا متأكد انها شغالة ولا لا لأن لمست العدسة. اوكي يلا. اوكي اوكي خاصك الكاميرا شغلة مرة ثانية. Aqui, eu vou aparecer aqui mais vezes, tá? Tamo não. Não, grava meu rosto que eu tenho vários clientes que compram. Pois é. ما بيكم تشوفوني بس بتأكد ان اوكي اوكي. Close the doors, Matthias. Oi, pai. Não, vamos pro cima. Para. It's a family, man. It's a family. Father, son, grandson. No, good. Se quiser de carro, dá pra ir também. Tá? Que de carro? Porque é longe? Não, não é longe. Quantos metros subindo? It's very far. Ah, não, let's go by car. Let's go. Vamos de carro, vamos de carro. É bom que vai filmando. Ah, mas 300 metros? 300 meters going up. Yeah, but have this. How we Não, walk não, like vamos de this? carro, vamos de carro, vamos de carro. He's the only one fitness here. Vamos de carro, cabe 3 الشباب يزحفونا. مكرش يمشينا. هاجي انت يلا تمشي. Let's go. Walking 300 meters. No way. On this sun, he's barefoot. She's killing us. Did you see that he's barefoot? He's not using sneakers, flip flops, nothing. The worker? Yeah, the son of the worker. Really? Look at the piles of the material. Sure. This car sucks for this kind of. Open the four wheels. It doesn't have 4 wheels. No? No. If it rains, we're fucked. The video is on, by the way. I'm gonna put the So that's it here? Yeah. ما ادري على التصوير تمام وتمام ما ادري عاد. Okay, these are the lines that they work with to take off the to find the crystals. This is the only spot they have. This is the only spot, Matteo. No, there's one more. Okay. Let's. He said it's up ahead. Because this is like the normal stuff. It's not what? It's the normal quartz, not the clear one. Tell them, do you have a clear one here to see? Crystals. You have crystals? We're gonna see the other one. Let's see this one first. شوف هنا يستخرجون الكوارز العادي. الكاميرا قد تصور قبل ولا لا؟ خل احط هذا مخباتي، خل اصور بتليفوني الثاني عشان اقدر ارفعها باليوتيوب بالشو اسمه انستغرام. اوكي. احنا حاليا بالمنجم الكوارتز. هذا الكوارتز العادي. كله كوارتز ابيض، بس هذه اللي لقيتها انا
فيها شفافية، الباقي كله خبوطة. بس يعني ها يناله. هذا واحد من أكبر المخازن، ترى شوفوا هناك ايش كثر. Let's go there ماتيوس. Let's go there. No, let's go there. Yes. I want to go there. بس شنو يعني عشان اصور هذا؟ نبي نروح نشوف شنو في عندهم. انا نسيتكم انا ماسك تليفون بنفس الوقت عشان ما نطيح. اوكي هذا المنجم قطعتين شفافين حلوين. نعطيهم فيكتوريا بنت ماتيوس، بنت الصغيرة تجمع كريستال. شوف كذا الابيض هني. شوف هني، شوف هذه حلوة. شوفها حلوة هذه. شوف شلون طالعة. حلوة. شوف شحالاتها حلو. الأبيض ومعاه بلورات. هذا الأكسيد الحديد. ساكين العمال هني فقارة يرحبون فيك، يورونك نفسهم حلوة. شوفوا عجيب لما تشوف الجبل شلون كذي مقصوص، عجيب. كله كسرات كوارتز، قليل تشوف بلورات. شوف هذه بلورة قليل تشوف. ليش؟ لأن ماخذينهم، يعني الشغلات الممتازة ماخذينهم، عرفت؟ ما تحصل هني لأن كله مأخوذ. ترى أنظف خام يطلع هني، أنظف خام راح تحصل كذي. شوف راح تحصله بهالطريقة. شوفه كذي. شوف شلون صافي. ماتيوس كم سي. شوف كله بلورات. All of this is crystals. See this. Take for Victoria's. Take for what? Victoria. Sure. Yeah, look at the crystals. That's how they get them. So they break they break with the hammer. Yeah, they break with the hammer, and then the crystals show up. See, small pieces, and the crystals show up. So it's full of them here, full of them. أنا نسيتكم بالتليفون من كثر ما اندمج.
طبعا هني يعتبر شبه خطر انك انت تلقى كذي، انه عادي يطيح عليك. شوف عادي عادي يطيح عليك. طبعا تراب ما يطيح عليك بوز. شوف هاي كله بلورات. شوف ما ليش حاس الجو برو مو مضبوطة، يعني قاعد تصور طوفة هني حاس ما ادري شلون. شوف كريستالة كلها كريستالات صغيرة هني. شوف كلها كريستالات صغيرة حلوة ما شاء الله. هذا اللي احنا نبيه كنا، انك تشوف شلون طريقة الكريستالات تطلع. شوف في شيء يسوى هني. شوف هذا كوارتز ما تمل، يعني حتى لو بس بتشوف ما تمل، حتى لو بس تشوف ما تمل. هذا معاه الحديد ما تمل. شو الكاميرا حس انستغرام يقول ليش ما تعدل الفوكس. شوف كله كريستالات. شوف صغير شفاف ابيض مع حديد، تحصل شنو؟ تحصل كل الجودات. وهم عاد يفرزون هني، عرفت يعني. شوف هذه فيها صفاوة حلوة، شوفها فيها صفاوة حلوة، لو تتنظف تطلع صافية. بس شنو شوف هني كله كوارتز بلورات. شوف هذه حلوة، شوف هذه هم هذه حلوة. شوف حلوة شوف في وايد فوق. ممكن تقول ليش ما تاخذ يعني كميات هني شي؟ ما يصير حجي، ما يصير. انت اوكي تاخذ حبة حبتين ثلاثة ماكو مشكلة، بس ما يصير تاخذ انت هذا خاماتهم. ما يصير، ناس قاعد تشتغل هني تطلع خامات وانت وتبيع، وانت تجي باردة مردة على بونك يعني جاي مناجم وتلك 100 كيلو. Yeah, this is with the iron. It's a nice piece. It's a nice piece. There's too many. This is soft. Yeah, it is. I'm telling them this is dangerous, by the way. Yeah? See this stuff? They can fall down. Yeah. It seems like it was moved already. See. They're moving again. See. شوف What? شوف شلون يعني لين يجي يقول لك خطر هني. شوف الكراكات اللي فيه خطر، يعني عادي هذا يطيح عليك فجأة. حيل خفيف الخام. شوف خفيف، فعشان كذي اقول لك شوف القطعة شحلاتها. ابو محمد كنا نفس اللي مال الكويت. ابو محمد ها كنا نفس مال الكويت اللي لقطناه. ايوه عندنا بالكويت عندنا خامات حلوة. شوف خام خفيف، هذا خفيف كنا طين. شوف كنا طين حيل خفيف. شوف يلا لا نطول بهالمنجم خلاص، لا نملقها. نروح المنجم الثاني. اوكي let's go. شنو؟ بيج فوت؟ جنيد واحد. ما تشوفني اتعب، انا مليون صخرة تدوس عليها عادي تعرجب، فتعطيها 100%. عرفت؟ 100% تركيز وانت تصعد.
ما تسوى عليك طالع لايف هذا ولا تتعرشب. طع راسي كني مسوي شو اسمه، شوف كني مسوي عجفه ما يسمونه هذا مال البنات، ثنتين. Okay, let's go. Found these. Let's go. They turned this dirt. He doesn't know how many times, but it was around. I don't know. It kept turning and turning and turning, and it's Keep still, checking to see the clear one, huh? yeah, and it's still fine rocks. They still find rocks. Imagine the first turn. هني بعد في شوفوا. كل مكان ترى على يميننا وعلى يسارنا. هذا اللي دخلناه يعتبر شو اسمه؟ يعتبر هذا شنو بعد هذا هنا؟ يعتبر المكان اللي دخلناه هذا يعني جانب واحد بس، مليون جانب فيه هني. وبعدين كنا قال فيه هني مثل مغارة أو شي كذي، بنروح نشوف المغارة هذه شنو فيها، ما أدري كيف، ما أدري. It's a cave? Yeah, we're gonna see the caves. That's where they're working today. هني قاعد يقول يشتغلون. هني قاعد يقول يشتغلون. خل اسكر الفيديو واشغل واحد ثاني 13 دقيقة، اخاف الانستغرام يخليني ارفعه. ولا ايه خل انطر شوي، اول ما نوصل عند المنجم اوقفه. اوقف عشان اطلع. Aqui hoje, pode ficar tranquilo que eu vou te visitar hoje. شوف هناك عمال شغالين، عميق هني كله مناجم. شوف كله كوارتز، المكان كله كوارتز. عشان صدق الجامن المكان كله كوارتز. سامحوني والله نسيت اسال الجامن. ما وصلني؟ شكله وصلنا. اوكي ليتس جو. خليني اشيل السماعة، اشيل هذا التغليف. That oven over there, it's for charcoal. Aquilo ali é forno de carvão, né? هذا فرن يقول، فرن. فور وات ماثيوس؟ Charcoal, barbecue. باربيكيو. اوكي هني يشوون فيه هناك هذا. خطف في الفيديو ان شاء الله مره ثانيه عشان نكمل. اوكي تكمله. رايحين لقاتهم الكهف. ما ادري شنو الكهف هذا، خليته غاضي. ماثيوس close the car, huh? Did you close it? Yeah, okay. Double check. The stuff is inside. Let me check. Let me check. حجي الحلال الأوادم عندنا، حجي حلال الأوادم. اوكي
طمنجة ما شاء الله ايش كبره. شوف ايش كبره ما شاء الله. عجيب. عجيب ما شاء الله. كله كوارز ابيض نفس الشيء، بس توهم يعني اللي قاعد تشوفه انا طياح. سمعتوا مسامع تيس ايش قال؟ يقيدون يرفض مره ثانيه، يشيكون عليه مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه عشان يطلعون بس الصافي منه. لان انت شايف في ابيض وايد بس في صافي. ساعه طلعنا الصافي كان شفته، عرفت؟ Ja, aqui tá ao vivo ainda, né? شوف الطبقة. Fala formation. فورميشن اوكي. هذه تكوين كامل يعني طالع مع باللورة مع الخام. نايس اوبريغادو. Nada. بو Look at this piece here. With the spikes in formation. It's amazing. It is. Tem água aí? Não, né? Tem algum litro de água aí? If you clean it, Ah, se for pra beber, não, pode deixar, if velho. you clean Se it, for água de it's gonna vocês beber, pode deixar, era só pra lavar aqui. be, if you clean it, it's gonna be all transparent. The whole thing? Yeah. See here, see here, see here, see here. Yeah, yeah. I think the whole thing. You want to check with water? Yeah, let me check this is soft material or not. Yeah, it is soft. Let's try this. It's not need like you need to push, you know. Yeah. You need to use the pressure, water pressure. O ideal mesmo é o don't jato, have né? it. De pressão. Pressão. Deu uma cara. I don't think they have it. Yeah, Esse aqui é pra economizar água, só. yeah, most of them is clear. Só pra- Most of them on top. Yeah, on top. It's nice specimen for a collectible piece. Now it's breaking down. Yeah, because you will remove those and those gonna be stuck together. Yeah. This one is Maybe gonna move. because of the hammer they used, you know. Yeah. Vocês quebraram no martelo? Yeah, that's why. See what This they is have. What is yellow. this? Yellow thing there. No, it's just a reflection of the light. It's iron. It's It's reddish, iron, reddish, reddish. Bonito, belo material. Okay. So tell them, let's do an interview, you know. Tell him how you feel working on the mine. Tem muito tempo que você trabalha aqui? Não, precisa não. How you feel Tem muito tempo. Tem muito when you tempo. see How many? a transparent crystal? I'm asking how many years? He's How many years? Yeah, first how many? You're a good interviewer. Let's go ahead. Quantos anos você trabalha aqui? Você trabalha com mulher? De novo, né? Sua família já trabalhava? Trabalhava? Seu pai já trabalhava? Não, meus filhos. Where he lives? What city? His uncle worked here Yeah, in the mine, and yeah. he came very young to the mine to work here. How many? Quantos anos mais ou menos?
que eu vim trabalhar aqui? É. Tinha uns 18 anos. He was around 17, 18 years old. He's when he working came. when he was 17. 17, no? 17, Yeah. 18. Você fica feliz quando você vê uma coisa dessa? Tell him, what I is asked the him best if he's material? happy when he sees some things like this. Tell him what's the best material you've Qual que seen. foi o melhor material que você já encontrou? Aqui dá bem, material melhor. Viu? It's better than this. Explain. Você consegue descrever Like o melhor material que você já viu? Some minerals inside with it, or it's only transparent? Super isso. Aqui é super Aí, isso, quando é- tem lá, depois eu vou mostrar ele lá como é que é. Isso aí que é o Esse- material que saiu pareado esse é o peça, mas fraco. melhor. Ah, ok.